Tabe asik kita kebi, mga happy mga radio anau sembau. Selo ini ya ute mebeke, tawari ne ute beke memiti eneke. Bedang marandung ya seng tamai, musa sadia sarang weda. Bedang tapa tomata susua. Kejadian nem ya motor tamai sarang weda. Tahu ne ute musuru mga baurago sarang tamako. Maning bedang marandung kira yang gegua lawan ni bersama dete motor yang moto. De isire de melihara su perusahaan ini ne bersama. Arawe perusahaan musuruh mengape sulaine. Krene peloe. Ia tanah surago tamai serang tamako perusahaan sulaine. Krene oh. Berarti ame kumahara tamai serang laine. Krene keraune. Peloe krene dang. Kuondo ini hasen pas sueda. Soale HP ku tanah sueda. Jadi kan dua semakin sakai ini memitio. Kan dua memang gila pakaru kada lumintu. Tadi aku mari gama pure ku maka pengistirahat. Waring ku semua mahara entehang. Kata habi. Ku ondo ini asena humpa. Hapi ku senane sen sadia. OPC sen kapungan une katintimpe. Kan dua sen sadia lumintu. Pasa kan dua limaring banua sen matuala ke. Memang pasa buah ini mai ku memiti. Kan dua semua begini de bau soang ini onde baru mumpaupa. Bukan dua ini mata pas unde pasar rueda. Mga happy mana semua udah pemana di pasar rueda ke pikir apa? Ketebe tebe masoting lebih di kewe bau waki kan dua ini bau soangi. Mesuruh mga tamak ko kagua elai. Parani mesti suruh mo. Kewe sini pia tambang jadi saya nak buka pekadodo. Open di pasar rueda rope. Kalau di pakagua layar itu deh paka perbesar weda deh makasih lo. Nah, onde ini pasar rakyat Weda. Ini pasar onde khusus sembakapai pelabuhan nih. Kuikan dua ini lagi gila wade. Motor suruh maapung karimona mengapa denteng sepo. Biasanya sepo maru kali kering denteng meliakang. Mari gila rodo. Kalau motor suruh maapung oh, gua denteng pelabuhan Weda pe. Seng marau kaslona. Gua ondo kan dua ini seng nahumpa sur maapung. Seng sadia memiti. Sadia lumitu seng OPCP. Temboy kasih lo nampas. Kuya nurung ini, bedang kalong ini. Bedang mata hola udah. Memang ada murung. Karena mata mampu murung mereka baru kada. Kuya menghapandau si suarung warendo. Ngapa wone ini? Kuna kasih lo neten sembelen do. Si reto lo menggapang. Pas gua ke ngili usia, takuni pare mana hino. Memang. Tapi apa sih ponomari sembele ondo potong ini sekata hukuman semarah dari yang humbiar rondang memang kope seberang lawan neten sembele sini pada maruka deh walau apa mengapa sire ma duma dah mahi tak upareng ke sengendu ya hima ko sena kasilo pihak barang-barang udah ruas support aku tak kunien so neten horom papiti di pateng utamai segala neten solo udah ruas ako ni pare nahino nirandang ini ten kapapiti memang napapay de bawa ini memang otong ikagawa ina kawawa ni ten kawang papiti kunang ke memang main ko da maru kada krini lawo sorong ikabaking pai susah ke su wiwiwapeng sorong ko meriakang lai buda maru kada ro ko ni sorong epe memang potong ibu ya hima ko sepia barang semua hong ibu segala ni kewe peking pia peking le pia tari lai punang unulu tari ngwa ini mungkin pia unah bayo na besung ne tari ni wono memang potong ikagawa orang kata kumang ini marai dah memang dia na tumbahan ni dengan pere mohong biasa ke mataku menembo mengiki bensure ke kue wale teng ngoci mana mahari tapi menghari sini masih ditampai memang buwe main cerita baki nasi memare warang ini kaya tapi nama reoci opi hapi ku ye onde pihak bira lain takut dipare mana hino bira memang mapai lagu memitikan sini kaya si budak maru kalau main kusen tengah hari ketemu miti oci main tengah hari onde botong iwiran de kubose ni asau nang apa kuna kasih lo neten tangiri kuya seng nasue sino ku tabe naka
tahan se takuni piti kita benahino temenu marau bosene sa mare sembele ya andau kuya na kasilo dingang yanu kanini sorong kani kandarua kundo dingang eta benan tampirua manta ko niambang takuni piti lai sema sadia tumanan tahu kina karimunan takuni piti mang nahino hemang ene kau mapuluh tayo manentanding yang sengkain do ding yang kau matuhe ente ha tanah sana na tuhe mang keteme bodang kagua kende motong bodang kinaba kende sorong motong sebab ke masalah ando onde bira sembele bosene tapi kuna kui wani tamai ke do saranapo bosene sing tamai di saranapo sadia saranapo se Patio tabe Simon de Tensepo kandua sing sakai ini sing mengani tanpa saranapo gonde peking kanini bawai kanini senelo mo bawai pundango parang kina mantabe nang infeksi kire tau matang ni kanung onde tewas kire ni kutai menginfeksi pane gondo ini matang lo sensimo pa banu apa pemandangan ni mapai la uwe masuk rumah susahnya lah yo mapai la gondo di kandua neteng sumahi wawini do masuruh mga neteng ngapa ini ke masuruh su batundera ringang soang menang boda neteng rente dan taben ni kekoa marari bisa suruh neteng tampai pemandang mar dua be dua kelak koi aki mati lantilang semari apa teme kelak kau sage temye makatema tilang mawa boleh usene ketika dua terus tamai media napo tebe numarau mara dua bue yang udah teng sage ini onde di yang kusen di marisi memandam sesuai ini deteng letau napo pateh bo marau ne ni pakarong imagina se dia letak napo sesuai kuondo kandua ini sena ke banapo saya sadi alumitu onde coga kude memang ondo ini rarung unapo ondo sage unapo memang mate mambue matuala ke bue memitikan sini lawo kinae memang kui motong ya nak kasih lo kina tapi nami tinde temangai long tamai mari aku le teme sene masalah onde happy kuye si se mare sumara ngene ne se ku sene ya nakasilo ne tempuika kala koe puika maharo kuta ku istela kamera mu foto ringang ebe kita be nakakoa na nganu kamera laiku ya ku sene ya sau mahapa ondo sini ana hapa senggelendu pia barang limiu masih komis tak ku dipiti segane sepo memang sudangku nahino memang ni pai di saran de pelompo buge ke teta kun pede sing mauru se teng pelompo di bawah sarang mararung ye kok tabe nakai suatu arun de teng apa pode dai darawe he memang kuseng waring ngai suatu setaku niurungan tanai takut teh ngurunga ia bude murun tanai tawaneng ye kok tabe na napelo neteng sepo napelo sudah aku sawaning ye warang ini ia mana masa ke suarong wake parang neteng su ketemu pede kangku suteng ngoseng kenapa lo memang gue Lucy yangku aki ono bengko kawan doe bosene yang namanda suhapiku memang siene mare sumararo ngonde kelakotene kandua ini teh su apa supika unapondo
Kira laro do bane mahari temi. La bolai sorong kata tabe nesema bodang adon teu ha. Tennessee mana lu singongon yan. Tema kau mara ya mai ku masagahin do dingang. Kela ko so ne mawawe. Ko sene sie ini na saunurung. Saunurung kuseng na pai na mai se piakinai. Tennessee mate anu makedambu mo tahan teng tabe seminda. Kela ko rotne. Kumarang wosene main ku ya madingan dingang te makau marayan ya kata ini teng su pingkayon de semua ne aresia memang suli memang ini bawa kinai roy lebari na su kinai aku manta tu hetu yo usene sao ya na dia kina sene marelong mare de kina mara do sole papiti ku sempia bengko jadi sentebe na tu itu pilot to jadi bumare de teme kina teme sutengo elo teme kate menipang menganu elo ende berani mage helai sutiang ese berani makapel lo lai arwe sietene usene sie nurung ini kepia kina na nusuatu na kai suatu neteng apa ne keteni wesu ni bukan neteng darawe sie ne mengara kina ni ne usurung watu ya numarang uma nah tabe semindai manandu singon ne memang kelak ko baroe tebe kire iya seduan sure siminda sieta lah badang. Memang. Isi hadon nara kinao. Ne bari trai sempia kinae. Are papiti sensuo ne ringa ulit tengkawane. Senia nu karimona. Iya menahan de papiti o tado tabe mau no de papiti Dita kasu temboy. Ende sie ende kina Suliman ese mata tu mata nak kapadan di barang kina emang Boseni asal mula hapa no pia sembele lai daku ni pare na hino ma ondo surung kan ni kagua lai eteme na mare ase teme behang doi kina ba behang aro sia pie isia limiusia sau pia kinai saudara ruas sawe gagua kinai usene pe asene no bakina kitabe nakanu tabe nahino tabe nakasau palai seng kubosene ikan dua seng napaparingang napure batu maharan tehangar kondo hasil ikan duan memang hasil sumaru kada ini ute potongnya uwe ho mga api hado sao mo beke. Terima kasih sumang hapi seng na bauni. Hado sawi kita sama su video warine. Mabu mengaramata si kita kebi. Pai su lauda sururunge. Su tapak mancaring mabu mang dumendingang mengaramata si kita. Terima kasih.